Shalom semeton sareng sami sanewangian titiang. Rahayu ring sajroning manah, titiang ledang pisan praside malih kacunduk sareng semeton sami ring program Suluh Galangkangin puniki. Mogi-mogi kerahayuan saking ide Sang Aji tansah nyarengin irage sareng sami ning dijeje megenah. Tur satate nuntun margi urip irage mangdene satate galang. Ngiring mangkin irage sareng sami ngesorang rage ring ajeng ide Sang Aji. Mitunggalang pekayunan ring sajeroning pengastawe. Duh ide Sang Aji, ide sane saking swargi. Titiang ngaturang puji pengalem majeng ring palungguh ide. Dumogi roh suci nuntun pikayunan titiang sareng sami. Mangdene sabde sane jagi kawedar, praside dados ubad ring jiwatman titiang. Ring sajeroning parap ide Sang Putra Yesus Kristus titiang ngastawe. Amin. Sabda dauh semeng puniki kaambil saking Yesaya 6:4. Paosan kutus sane mebaos kadi puniki. Nanging palungguh iratu dados ajin titiangi. Duh raku Sang Hyang Widiwasa. Titiang puniki waluye tanah legit. Tur palungguh iratu satmah ke dados tukang payek. Palungguh iratu sane ngardi titiang. Semeton sareng sami sane luwihang titiang, murde sane jagi kawedar ring rahinane mangkin inggih puniki sayage kawangun antuk ide Sang Aji. Sekadi sabde sane sampun kawacen iwau, irage puniki nenten lian wantah tanah legit ring tangan sang sane ngardi jagat. Ide Sang Aji nenten jewantah ngicen urip, nanging ide taler jagi mincapang kawicaksanan irage, mangdeni irage praside dados janme sane magune ring sajeroning jagat puniki. Menawi punapi ke irage sampun lascarye kawangun, punapi ke irage sampun merasa dayang ngesorang rage. Amin semeton sareng sami. Sering pisan irage merasa ring dewek puniki sampun waged, sampun ririh, ngantos irage lali mungguing irage puniki wantah pikaryen tangan ide Sang Aji. Inggi semeton, ritat kale ide Sang Aji ngerereh gendah ring manah irage, jagi ngentosin parilaksana sane nenten becik, sering pisan irage merasa sang caye. Irage merasa takut yening ide Sang Aji ngambil napi sane sampun kaduenang irage. Padahal ide Sang Aji ngerereh irage mangdeni irage praside ngemanggihin kerahayuan sane sejapi. Punapi kesemeton na inin ngemanggihin kawentenan sane kadi asa puniki. Ritat kale irage keni pacobaan sane baat ring angge sarire, puniki wantah margi ide Sang Aji ngeluwihang manah irage ne. Mangdeni irage praside kagantosin dados paso sane luwih tur masari. Ide Sang Aji uning pisan ring sajeroning manah irage puniki. Napi sane patut kagantosin tur napi sane patut kapiare. Lascarianing manah membuat pisan semeton. Yening tanah legite puniki katos utawi nenten lascaria, pasti kesang sane ngardi paso puniki jagi sukeh ngawangun paso sane becik. Sapuni ketalar irage. Yening pikayunan irage setate nyinggihang rage, ide Sang Aji jagi sukeh nuntun irage ring margi sane patut. Patut sekadi puniki semeton sareng sami. Ide Sang Putra Yesus Kristus sampun nicen contoh sane pinih utama ring irage sami. Ide lascaria kegentosin, ide lascaria ngemargi yang pakarsan Sang Aji, ngantos ring salib mangdeni irage manise ngemanggihin kerahayuan. Ide nenten ninggihang rage, nanging ide ngesorang rage pinih sor, mangdeni irage polih merte saking swarga. Dados nih ngiring mangkin ngerereh galah jagi ngeraos ring sajeroning manah. Napi sani kantun dados gegodan ring manah semeton. Napi sani ngerana yang semeton nenten lascaria kegentosin oleh ide Sang Aji. Menawi kawicaksananan sani kaduenan ngerana yang semeton sombong, utawi sang caya ring sajeroning pangupejiwa. Inggih becikang manah semeton. Ide Sang Aji jagi ngerereh semeton. Ide jagi nuntun semeton mangdeni jiwatman semeton dados galang sekadi surya sane metu saking kangin. Suluh galang kangin puniki ngerana yang irage sami eling. Mungguhin irage puniki wantah darma sisia sane setate nunas tuntunan saking roh suci mangdeni praside ngemargi yang sabde ide Sang Aji. Amin semeton. Semeton sareng sami, wantah asa punike sabdai sane kawedarang dauh semeng puniki. Mangkin sineb ring sajeroning pengastawe ring ajeng ide Sang Aji. Duh ide Sang Aji,
Titiang ngaturang semeton titiang sane miragi yang siaran puniki. Sane sedek sungkan, Mang Deni kakenakang. Sane sedek sedih, Mang Deni kali purang oleh roh suci. Majeng ring semeton sane sedek keni pikobet ekonomi miwah kulawarga. Dumogi ide ngicen margi sane galang. Majeng ring pemerintah ring Bali, dumogi ide ngicenin kawicaksanaan. Mang Deni Pulau Bali puniki setati aman, damai, miwah sejahtera. Ngiring lanturang antuk pengastawi sang aji. Ajin titiang saniring suarga. Parep pemerintahan palungguh aji mang dekadegang. Pekarsan palungguh aji mang dijema margi iri ring mercapade. Sakadi ring suarga. Ring rahinani mangkin, icenji titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang ji iwang titiang ji. Sakadi titiang ngaksamayang anak kisani sampun maiwang ring titiang. Malihi, sampunang titiang kabakti ring genah gegodani. Nanging bebas sang ji titiang saking ijaat. Santukan palunggoh aji sanin wenan pemerintahan, kekuasaan miwah kaluihane. Langgeng salami-laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat. Dumogi asung kertuara nugrahe saking ide sang aji. Miwah asih tresnan ide sang putri Yesus Kristus. Sapuni ketaler pasawitran ide roh suci. Ngamertanin turnya rengin semeton sami. Saking mangkin rauh kawekasan. Amin. Suksmo banget titiang aturang majeng ring semeton sami, sane sampun miragi yang acara suluh galang kangin rahinane mangkin. Mogi-mogi napi sane kebau sang iwau, prasida dados nasehat sane ngeraketang kerahayuan ring sajeroning kauripan semeton sareng sami. Sampunang lali setate ngerakse yang ilat, ngerakse yang manah, miwah setate melaksana manut ring sabdani ide sang aji. Astungkare iraga prasida mah temu malih ring galah sani jagi rau antuk kahanan sani becik. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksme.